Sunce je sjajilo najsjajnije na nebu, podižući zlatne zrake iznad bezdanog horizonta robotske planete. Nebo je bilo jasno i nežno plavo, a vetar je duvao hladan, trepereći od veselog pevanja metaličnih ptica. Robot detektiv Harry, talentovan i rađen za istragu, stajao je na terasi svoje udobne male kućice, prepušten zelenim biljkama koje su je obrastale, gledajući u zaljubljenosti u sunce na zalasku, koje je nebo obojilo u prijatne tonove. U svoje slobodno vreme, Harry je uživao u rešavanju kompleksnih zanimljivih slagalica i čitanju detektivskih romana. Uveče je slušao melodično pevanje metaličnih ptica i uživao u mirisu svežeg ulja za svoje zglobove. Jednog dana, kao i obično, nakon završetka jednog zadatka i uživanja u dobro zasluženom odmoru, čuo je uplašenu vest. Neverovatno, izjavi Harry, sve metalične ptice su odjednom isčezle. Kako je to moguće? Ovo je čuo od svoje komšije, malog robota po imenu Nelly. Bila je uznemirena i uzbuđena, a njen glas je drhtao od straha. Da, Harry, tako je. Niko ne zna šta se desilo. Sve ptice su odjednom nestale. Molimo vas da to razrešite, molila je Nelly, gledajući u njega svojim sjajnim očima. Harry je kimnuo, obećajući pomoć. Počeo je svoju istragu pitajući, svjedoče i sabirajući informacije. Ulice grada bile su napregnute i svaki robot je bio zabrinut zbog istorije nedostajućih ptica. Uskoro je Harry otkrio prvu misteriju, sve metalične ptice su isčezle u isto vrijeme, nagoveštajući zločinački zagovor. Ovo je čudno, promrmljao je Harry, sve ukaže na to da ovo nije slučajnost. Brzo je osvestio da se suočava sa serioznim i misterioznim slučajem. Robotska planeta je zavisila od Harryjeve mudrosti i hrabrosti da reši ovu misteriju. Odlučio je da proveri mesta gde obično žive metalične ptice i razgovarao sa robotima koji žive u blizini. Sjećam se kao da je bilo juče, rekao je stari, mudri i sivi robot. Sve ptice su poletele u nebo, a onda su odjednom isčezle, kao da su se rastvorile u vazduhu. Roboti sa kojima je razgovarao bili su različiti, dobri i žrtveni, šalistični i seriozni. Stvorili su kontrast u ponašanju i karakteru, čineći istragu još uzbudljivijom i kompleksnijom. Ali Harry je bio siguran da će se snaći u ovom zadatku, oslanjajući se na svoju ljubav prema logičkim zagonetkama i promatranju. Uskoro, posle pažljivog analiziranja svih prikupljenih podataka, uočio je neobičan uzorak. Otkriće je bilo prvi korak ka rešavanju misterije nedostajućih metaličnih ptica. Ali još je bilo mnogo toga je trebalo naučiti i uraditi da bi mogao da vrati ptice na njihovo pravo mesto i vrati radost na robotsku planetu. Sledećeg jutra, sunce je izlazilo iznad horizonta, prostirući svetle zrake preko robotske planete. Nebo je bilo toliko jasno i plavo da se činilo da možeš da se izgubiš u njegovim bezdanskim dubinama. U tom trenutku Harry je otkrio čudne sledove koji su ličili na metalične perje i ugljene fragmente. Pažljivo ih je ispitao, misleći da bi ovo mogao biti dokaz koji ukazuje na uzrok nedostatka ptica. Šta bi ovo moglo biti, čudio se Harry, ulazeći u svoje misli. Dok je Harry razmišljao, odjednom je se pojavio misteriozni robot agent pored njega. Bio je obučen u crno odelje, a njegove oči su sjajile lukavom svetlošću. Umesto pozdrava, odmah je pristupio poslu. Zdravo, Harry, ja sam agent X i znam da tražite nedostajuće metalične ptice. Imam informacije koje mogu da vam pomognu. Prvo je Harry bio na oprezu, ali je uskoro shvatio da agent X zaista može da mu pomogne u istragi. Njihova saradnja je postala unija različitih karaktera, a kontrast između njih je njihov tim učinio još jačim i usmerenijim ka cilju. Agent X je podelio informacije da je nedostatak metaličnih ptica povezan sa opasnim neprijateljem robotske planete. Shvativši ozbiljnost situacije,
Harry i agent X su dobili podršku drugih robota i zajedno su počeli da razvijaju plan za pretragu i spasavanje nedostajućih ptica. Kako su napredovali u svojoj istragi, Harry i agent X su se suočili sa različitim izazovima i opasnim situacijama. U jednom naselju upoznali su robotski bibliotekar koji im je uputio na staru knjigu koja sadrži informacije o tajnim svojstvima metaličnih ptica. Nastavljajući svoju istragu, prijatelji su naišli na opasnog robotskog čuvara koji im ne bio dozvoljavao da prolaze kroz uskog prohod u planinama. Koristeći lukavstvo i spretnost, Harry je brzo uočio da čuvar ima lošu vidljivost u mraku. Pa su čekali pad mraka i pažljivo se prokradli pokraj robotskog čuvara kada je bio u spavaćoj fazi. Nalazeći se u mističnoj šumi gde je izgledalo da se drveće šuška, Harry i agent X su otkrili mrežu sa simbolima i strelicama na njoj. Dešifrujući poruku, razumeli su da je potrebno da se upute ka vodopadu na rubu šume. Jedne večeri, kada su podigli šator kraj vodopada, Harry se setio svog detinjstva provedenog u društvu logičkih zagonetki i dugih razmatranja o različitim svetovima i njihovim žiteljima. Podelio je svoje razmišljanja s agentom X, koji mu je zatim ispričao o svom radu i avanturama kao tajni agent. Sutradan heroji su pronašli tajno mesto iza vodopada gde je bila sakrivena drevna mašina. Nakon što su proučili uređaj i izvršili niz eksperimenata, Harry je uspeo da aktivira mašinu, koja im je pokazala put ka mestu gde su moguće bile otete metalične ptice. Harry i agent X su se uputili na mistični put otkriven od strane drevne mašine, ispunjen sa bujnim i fantastičnim biljkama, koje su se činile kao da žele da pogutaju Harrya i agenta X. Sa svakim korakom, oni su osjećali uzbudljivi pristup istini. Sreli su drvo koje je govorilo i o tome im prikazalo događaje koji su se desili u prošlosti u šumi i upozorilo ih na nevidljive opasnosti koje vrebaju u njihovom putu. Zahvaljujući svojoj pažnji na detalje i logičkom mišljenju, Harry je otkrio tajni prohod koji će im pomoći da savladaju predstojeće izazove. Tokom svog puta Harry i agent X su se sreli sa robotskim ribolovcima koji su bili izuzetno iznenađeni kada su videli strance. Podelili su svoje nabljuđenje o čudnim događajima koji su se desili u šumi i ispisali im o iznenadnom pojavljivanju misterioznih senki. Tokom razgovora, heroji su saznali za moguću lokaciju otetih metaličnih ptica misterioznu pećinu koja se nalazi na vrhu klisure. Došavši do osnove klisure, Harry i agent X su se suočili sa gigantskom kamenom zmijom koja je blokirala ulaz u pećinu. Koristili su svoju lukavost da odvrate zmiju. Harry je započeo zanimljive priče, a agent X je koristio svoje kamuflažne veštine da prokrade i aktivira skriveni mehanizam koji je nepokretnim učinio kamenu zmiju. Konačno, heroji su stigli do ulaza u pećinu i pažljivo ulazeći unutar, otkrili su neverovatan prizor. Metalične ptice pretvorene su u kamene statue koje su stajale u nizu zidove pećine. Harry i agent X su shvatili da je zločinski neprijatelj koristio magični kristal da pretvori metalične ptice u kamene statue. Razumeli su da moraju pronaći ovaj kristal i uništiti ga kako bi vratili ptice u njihovu prethodnu formu i spasili ih. Nastavili su svoj put dublje, u pećinu gde su se susreli sa serijom zamki koje su zločinski čuvale kristal. Prva zamka bila je soba sa brojnim vratima, od kojih je svako vodilo u bezdanu iz koje je bilo nemoguće izaći. Zahvaljujući svojim promatračkim veštinama, Harry je uočio najtanku nit pajine mreže koja je pokazivala bezbedan put. Pažljivo su je sledili i izbegli opasnost. Prešavši prvu zamku, heroji su se susreli sa drugom, ogromnim kamenim stražarom koji je blokirao njihov put do kristala. Sećajući se prijatno govorećeg drveta, Harry i agent X su smislili lukav plan. Harry je počeo da priča kamenom stražaru o dalekim putovanjima, dok je agent X tiho popeo na veliku stenu i bacio veliko, suvo drvo na glavu kamenog stražara. Nakon što su pobedili opasnog protivnika,
Harry i agent X su na kraju pronašli magični kristal. Ali njegova zločinska moć ga je štitila od direktnih napada. Heroji su odlučili da smisle lukav plan, da unište kristal i spase metalične ptice. Spojili su svoje veštine i znanje da bi stvorili specijalni uređaj koji bi mogao da koristi moć okruženja i snagu prirode protiv samog kristala. Ovo je kraj prvog dela u priči o nedostatku metaličnih ptica. Nastavak bit će otkriven u narednom delu. Čujemo se uskoro, moji dragi prijatelji.